Bah Heaving Stone Kharpran, MLA Mawryngkneng Konstituwensi, haka khalar Tarik Risaw ula sampai ba ya ka MLA scheme arhajar arpulai arpusaw kabalakot syaka nyaupu prak klur tengka. Ya kini ki scheme ula sampai ba Mawlynrei haka ba ladon lang nongkitkam jaka parti bat ki paidbah kibala yo jing myntoi lyngba ka MLA scheme arhajar arpulai hadu arpusaw. Haba kyllum lang ki scheme baroh bala sampai ba haka ni sngi kala kynjoh syaka nyaupu prak klur tengka. Kini ki scheme ki kynthup ka Special Rural Work Program SRWP klur ka Development of Traditional Folk Music DTFM sanlak Intensive Sports and Youth Development Program ISYDP sanlak ka Intensive Arts and Culture Development Program IACDP sanlak ka Chief Minister Special Rural Development Fund CMSRDF Shpaulak, bat ka Discretionary Grant DG Shpaulak. UMLA ula pelat pat baru ya ka ambulans lyngba ka CMSRDF scheme ka ban jing syakri ki nongpang haka constituency ban poi syaki hospital bat ki jaka sumar haka por ka babiang. Bah Heaving Stone ula penkup burom ru ki kena ile kai boxing ki balawan ra 6 bat burom ya ka constituency. Haka jingkren, Bah Heaving Stone ula pertu ya Chief Minister barim, ba Brington buhai lyngdo, bam kuai hadwar uble, namar de lyngba jong layo ya ki MLA scheme ki balalong ki jing myntoi ya ki paidbah jong ka jela baroh kawe. Kot kebor kok media ya gini kai pengilem terasi. Te mungkin syak haba kumuni penting the scheme. Haba kong yang lambatai ini nong tray atau kisong fair. Aman kisong kidong kidong tray jungi. Don ki secretary ki president ki nongkitkam jong ka parti. Bati kini yang ai jimbatai de sing thok. Makong no ban chit ki nong yom toy. Nong kong de ban serbi bat kli vai jingkam. Umdai ni funbor ino sim na kini sim ka tai ni hab jong tray jungi hab ban da kli de pet de serbi mo ka peri. Sang ba ki paibah kynjoh yang pergi pak. Kamu nak bar ngapor ba approve pa kini keteng video don kam national meeting pok unit. Baru lambar ni bandon kat. Kebanang cit ke kemungkinan kam jong kinong yang mentoi. Umdai mat sucit ya ba kim don kam. Tenteng don ki video ki ba pit ba biang. Ki ba don ke jing ba bah. Umdai ni ai katen. Mencumut. Don ki video ki ban kam sui ka kon ki bong yang kon. Kecil-kecil kalau baik ketum cunang kam jom kita. Kata ke bangla batai kalau saya berkat. Mending penbor kalau nuzat kam di magi bancit. Bat kata jika ke bagu fa teman kos kupor. Cit suai ke bakam kam kerdu kam jenjar. Bat kiar bancit ada lihat untuk jing. Aku juga ia namdan apik lain sekali. Mau kuai pun kami dari cit tentang kaweswa. Bahagian bagai cit kentang thau tentang kurang ya ka address kata ka item juga ikam hikwa efek number ke phone number pasirok ini ki efek belum ta baslam hadu menta keniga skim ke barim yo men phoi menta nomor ma bi awat ko kisla ki pon mat ko kisla kam panasya blok masya bang panasya po di surface kita ki tendon ke labok sakar independent dan kemta ini melawan banjo ini ke skim kita bisa itu ban kenal yang way you crown jok state ke jongi kita dia lihat di film do sebesar barim baleng yo ini skin mentang yang skin lain ba cimang kwat jong leu sebesar barim jongi bi do kumno ke cia ke ni ko tu kai pi bang sok hai berway amni lengba coba meli hakan ke slam archala asau berbastang dengan yo barakai hatu aspani prana arkur yo prana te menukong karang punya stro skimi kita mami ura untuk patai pen sebab saya sitam te menukong yung ke special rural development programs not concort SRWP tentang dalam meeting yung ayang ada skim SRWP dan kelima kay sibat SRWP penting te kanta sesuatu tentang the Special Rural Development Program SRWP kita mengkuat sesuatu kemudian skim ke bekertang dan tak kena kendang aspas bolak dan aspas bolak bagaimana begini ke
ke skim ikut discretionary grant DC. Ini kawan baik direct sama. Kani ke sekolah kalau ke jong haka jing ipet jong ini. Pada kini ada samno, but kalau see tu syaka sendi. Pada kini kungkin cekam kata jong jing start jong ini pembang kami kini. Ngumpa pan cekateng tak sepangut mujoi kini. Amar ngapai kunteng teng tang pada ambulans, tamu tang nang yo ambulans. But tentang kum kita ru tentang kita cencar kita cek susi bangkit nak wage kas kepat bangkit na stone sport Shillong cek kum kita penuksa don sa cek susi ya kini ngala pertikan bat kum ta ngada pendut palam ai siti longying ars bangut ke bangabo record banyak ai ke UC tu support up assembly office but kebar akbalai ikut SRWP Intensive Sports and Youth Development Program. Mau tentang yang program ayah ada skip SRWP. What is SRWP? Kynthup the Intensive Sport and Youth Development Program. Kadai ka cingap jadi dong lekai. Itu mana ngai award dekna kipoksa musyrik ketu kamdai laga skim. Kepang syai hai dah kaman subhan nak pelancong. Makamai kita. Itu way tu banyak buat pula jarap ini saya estimate perlu bertanya for NIT ini nak ang syuai itu momentum kumcing sumburam the nangka the skin ke pasal for intensive arts and cultural development program kini rukada isipang gini ke culture ke isipang ke sekitar ke rawai ke put ketel kini anak sen tawajar but kini ke kawai pat ke development of traditional folk music kini dari isipang gini gisul kitam temrai kini anak sen tawajar kawai pat ulang mana ngakwa pencai isipang gini ke ski badai isipang gini kani ikut ke Chief Minister Rural Development Fund CMSRDF kini kita isipang nak kebiyok nak fund jong musik Minister